tukiri aho nyene neza na neza mbere yuko tuza kuza kuri page ninde ubwira abantu bashobore kumumenya turaza guhera kuri iyo struggle novuga yuko yarayibaye aho amapicha agaragaye muri kuri zone c'ibitoki neza na neza usa n'ugiye gufungwa ariko ntiwafungwa bivanye n'ivyo yiyemeje nafunzwe amasaha make ariko amakuru twari dufise ku munsi ejo yavuga ati ku mugoroba ukaba utarariya ziriya miliyoni 2 swat urafungwa cyane wemere gukora ko iyo ndirimbo natanze avance niyo mpamvu watanze avance wemera ide niza ku izone wemera ikosa ni nko kwemera ideni utanze avance hama ukavuga ati reka ndondere urabizi ko ibintu bigoye amafaranga aragoye kabisa entre tukiri ngaho onye indirimbo ukiyandika ukiyandika urabona kumbure ibi bishobora kuba after the song ukishira out cyane uvuga ati ni challenge nyene n'ibintu bisanzwe ni music niba mvuze umuntu avuga umuntu nzi ko ari mu entertainment ntacyo bitwaye waragerageje kukumegisha uravuga ati kumbure ino ndirimbo yinakira hanze nta kibazo za kuboneka bo inshuti mengo n'umuntu mengo yabane yaramaze kudepima je sinzi mengo arafisa akantu kakabazo mu mutwe kuva bavanye na muntu mengo na je mu minsi yahera hari gihe twicara nkumva mengo nyene yarama umengo n'umuntu afise ibibazo nyene ewane yarahemukiye none yabona ubuzima kwa Moni kibazo ntabivuga yabona ubuzima kuri ujya muririmbyi kazi okay muravanye nta bandi bari byo fata wokamisha mu manager kuba yarashizemo ingufu nyinshi kurujya cyane nta ngufu twe twashizemo murazi hari jara kurya mwana w'umukobwa ari je namuzanye mu muziki none jewe nta ngufu nashizemo namukuye kuti gira uburyo byagenze ube histoire gato namukoreye ibishoboka byose kugira aronke stability nta nta radi wabonyemo impano yiye kuko ndibuka Moni ataraba Moni aza muri Isaac korerayo atuye kwa Delisa bakorana bashaka kumenya uburyo Moni waje guhura nawe Moni yari umufana wiwanje twakunda rero kuganira kuri Facebook kama kambira tubona kuko kari konze karakana tubona cyane nyene byabasani ngo ati akademu mbona kameze fresh acha tonani mugabo ntitwabonani yandi hantu umuntu ahure neza turabonana hagaragara tu nyene nari kumwe na timu yanje bajya bayireri ba Beatry turabonana ngo karandirira kutenyiri umuziki mugabo gereye gutagura umuziki mfasha Beatry bakada bati dore akakara nta freshere karonze agatoto ke kazopasura wabo je ndakabona mw'Imana kubera kari gafise umwete ndavyibuka navyo Pediere sasa nancuti batu wa mihari emera umwana yabacitse ari kwa mwarabu marabona kura muzigo na franga turia marabona kura byo muzigo na franga kayagazwera kabayo neza mukobwa cinoti agaca guha umva agohereza y'umubiri iyo hari urukundo mukobwa ngavuga ati ngo sehanzana rero nshuti umengo yarasaze mwarabu yamaze gutwara umutima ko yagize mariage shitapati ngo abeshweho na Moni yari umugabo yitega izindi nodizo umugore ambise konye n'umugabo birabujije ko ategemeye undi mugabo hama umugabo aca ategemeye umukobwa naho nyene Shatse ko ndi niko nirabwa nirabura ariko iyo noti tuzoyisangira mwana 2000 none si kandi nzoza kuyarurira nganye yayamaye ngaye atayamaye indirimbo nisubirako yego kwe iki miliyoni 2 afise management itagira amafaranga sha bazo kwiyungunganya iyo noti cyangwa bakure ko indirimbo ataye bafise ni sawa ukure kw'igikorwa cyo gutwara amafaranga arenze nibisanzwe no ukura kw'igikorwa cyo gutwara amafaranga arenze miliyoni 2 ushira rero icyo ushaka indirimbo cyangwa ushaka ingorane so uko biri kose ka dutegereza uko biza kugenda ku mugoroba ariko icyo no gusaba gusa ni yaburi noti Yes, akunzi ba Star TV ndabaramukije amahoro y'Imana abane namwe. My name is Starboy the Ship, King of Ladies, Sharp Man, Lion in the Jungle, Mr.
I don't care. Mr. Rikoda, Mr. Miti, Mr. Kimararungu, Loving Town, Ubeshi, umukozi wo mu nzu, Mr. Fasha warafashije, Mr. Dollar Boy, all day from Star TV, all day from Burundi, all day from East Africa, Africa ndetse no ku isi yose. I love support everybody in our country, love it if you love me. If you don't, I don't care for that. I don't care for that. Yes, ubwo bwa Star TV, ikiganiro twakoze ibyo mwarakibonye, aho twari kumwe na inshuti ya bose. Ariko today, babyutse turi kumwe n'ubundi musore, umusore bitameze neza, ariko kandi dufite byinshi byo kumubaza, ariko kandi n'igisubizo turaza kukironka. Turaza kukironka kubera ko bamwita Page, ushatse ushire combination. N'umwe mu basore bafite impano itandukanye n'ibyo mu muziko. Ahubwo giye kubwanye ndazi ko arafite indi impano nyine itandukanye n'ibyo mu muziko. Amakuru dufise nuko twari dufise amakuru ejo ko ategezwa kuri inoti y'abandi. Ariko kandi nibaza ko kwa twamuza nyine kugira dushore kubona ukuri cyane kumenya ukuri. Ariko kandi namubazane kugira mumenye bataramumenya. Mumubone Mr. Celebre muri no mwanya. Reka tumwakire for the first time ngamwe Star TV. Ariko kandi bise byinshi tuzaganira nawe. Reka tumwakire kandi. Brother, how are you? Yameze neza na umenga ibibazo ni byinshi. Mugabo turashima. Imwe mu nico gifu. Ibibazo n'umugabo yajana. Kandi umugabo arayinza arasingombwa ko abwira abantu. Pitura kauka tu. Mugabo ndayifise ubera bwose nguma negeranya. Ubera bwose nguma negeranya ndi mu bibazo byo. So akaba abantu bumengo ndonze gwe bora stress. Iziki yanyu nzoyiheba. Yes, tukira aho nyene neza na neza. Mbere yuko tuza kuza kuri page ninde kugira abantu bashore kumumenya. Turaza guhera kuri iyo struggle novuga yuko yarayibaye aho amapicha agaragaye muri kuri zone cy'ibitoki. Neza na neza usa n'ugiye gufungwa ariko ntiwafungwa bivanye n'ibyo biyemeje. Nafunzwe amasaha make. Ariko amakuru twari dufise ku munsi ejo yavuga ati ku mugoroba ukabutarari ziriya miliyoni 2 swat urafungwa cyane wemere gukora ko iyo ndirimbo. Natanze avance niyo mpamvu. Watanze avance. Wemere ni za ku izone wemere ikosa. Ni nko kwemera ideni. Utanze avance hama ukavuga ati reka ndondere. Urabizi ko ibintu bigoye amafaranga aragoye kabisa. Entre tukiri ngaho onye indirimbo ukiyandika. Ukiyandika urabona kumbure ibi bishobora kuba after the song kwishira out cyane uvuga ati ni challenge nyene n'ibintu bisanzwe ni music. Niba mvuze umuntu avuga umuntu nzi ko ari mu entertainment ntacyo bitwaye. Waragerageje kukumenya uravuga ati kumbure ino ndirimbo ninayikira hanze nta kibazo za kuboneka ntacyo bitwaye. Jewe nabona umengo ni ibintu bisanzwe afite kuko navuga ati no muziki abantu babaririmbyi avuga ati nbaza ko badashobora kugira kwifatana. Babona sanze umuziki urimo shari iki urabona umuziki nasohoye aho ngejeje kandi bwari ubutumwa ntihari beef. Ubundi kuvuga umuntu ukacibwa inoti y'imiliyoni 2. Urumva mu gihe ibirego bihari abafite uburenganzira bwo kunyitwarira kandi ibirego yarabishikanye. Umva ni inzigo yiwe kandi ashobora kuba yaratumwe n'abajya ba Celebre nyine muga ntabyonzi. Rero jewe mu gihe ibirego binyagira kandi bakambwira ati urabyemera cyane mu gihe ijwi rihari navuga je ndabyemera nta kundi reka inzigo mbane nayo. Nanzo bufishe ariko hari umuntu yandika ati ngo umuntu kumwita ko yirabura ngo gaca bashaka kugufungisha. Yeni post twabonye kwa Edison ndayahoze. Uvuga ko umuntu kumubwira ko yirabura akaca gushira mu mashanya bakaguca amande. Umuziki ngo iko raja. No umuziki ujahe ka Star Boy. Okipsi dread umzatewa. Kagangu ka Madrid ka Star Boy. Direct bachuza kwitwa. Ebana. Ubugabo subwanwa. Namuga. Ngo nshuti ya bose ngo yabo ngo yataragera ngo ariko arabakama mwinoti. Oya narumi wa fete tu. Urumva inoti yarasiyo ngo yabuze. Manarumi nta numwanya twamaze kwa upeje navuze ati iriho sa ndagemera. Sa nta mahera mfise nta nayo ntanga nyene ndabanza kudadata. Abanza kunshira.
haheze amasaha 8 niho naronka apere bavuga ati uwo muhungu reka tube turamurihira avance baca baba baratanga oya makeya vraiment hama upeje arambaza ati aya mafaranga si yakenewe ikiba gikenewe no kwemera ikosa uremera ko wakoze ikosa mu gihe muze wewe ajya aboro wewe uramaze kujayo nabibonye uburyo bimera amasaha 8 numva umengo mazeyo imyaka 8 nibatse wa nikosa nagemera upeje nuguri mfasha niheme nasohoke tora avance nanje ngeze kugwana kabisa so uko biri koze je nibaza ko uno muziki nitwawo twari ko dushaka ko tutwara so tugora kugera aho twifuza kugera ariko nitwawubamwo tuvuga ati le challenge zose ducamo zaki izotworohera ko muziki ugera aho twifuza ko ugera uno munsi no turayitanze se uko yifise niyo baguhaye ubwo bayikugabiye nta nayo ndakwiza na madeni gusa ndiko ndajamo aho ikintu wagiye hanze rondera abantu bati Iburaya je narahombye baranyirukanye ahubwo jewe namana ingorane Iburaya ndirukanye nje gukora umuziki mpuye n'ingorane niko ndiyumvira kubihera none simpema namana ibibazo ndikagahungu Feredina karongoye kuwa mbere uwa gatanu nyina arapfa mbakamana amagorwa ndikagahungu je narahombye no kuvuga iryo deni ndi mu madeni kurinze wirukana Burayi niba byoroshye narega cyane mari hafi umwaka wose ngaha none aya mafaranga niko hafi imyaka 2 narahombye jewe no muziki narinzi ko ngoma ndagukorera umva ningorana nama ningorana none nzohema gute ko byagaragara ibyatumye wirukana Burayi bo ibyatumwe nirukana oya ni yari imyaka y'ubuyabaga kandi urabona igisirimu hari igihe nyene kikuzungurutse rero izo ngorane zarashikiye nyene ndataha ingorane neza cyari igihugu cyane nani ndi muri Autriche kabisa yes uno musicuti ya bose nibaza ko arindiriye inoti isigaye ariko kandi namubajije ikibazo giti none uwo kubaza iyo noti miliyoni 6 kubera yasigura iki ari akantu nigeze kungwasha ngwitunga muri rondera kwinshi tugezaho abagabo barunyi babo bandi bagabo ngo kugira ngo bace babakamata uca manda umugore wanje namukoye naratanze inkwano uguza mugabo ansabye amahera vraiment nkenye ndageje simbona ngoma ndagure ahubwo zijya banke naririmbye zirabe zingurane we numubaza vagushyirayo oya uwemere denisi muti ndiko ndagwana tu ariko neza na neza dushobora kubifatanya na bino bintu kubera ko no munsi numvise ngo peki twariwe n'uwo bita nshuti ya bose nca nibuka ko nshuti ya bose yahoze ari managere wa Monia Frere Monia Frere na nshuti ya na Peki Bination mwakoranye ibikorwa byinshi cyane ndetse abatwasomera unanti polisa y'indirimbo ashyira ahagaragara imyandikire ni ya Peki niyo makuru mfise nkaca nibaza ati mbega suko uno nshuti ya bose yavanye na Monia Frere kumbure kubera ko wahoze ukorana na Monia Frere cyane yoba yabishizemo inzigo kubera bavanye nubwo atagerageza kugaragaza kuri kuko hatinye bavana cyo tukivuga ko nka Peki bo nshuti mengo n'umuntu mengo yawane yaramaze kudeprima je sinzi mengo arafisa akantu kakabazo mu mutwe kuva bavanye na muntu mengo na je mu minsi yahera hari gihe twicara nkumva mengo nyene yarama mengo n'umuntu afise ibibazo nyene ewane yarahemukiye none yabona ubuzima kwa Moni kibazo ntabivuga yabona ubuzima kuri ujya muririmbyi kazi okay muravanye nta bandi bari byo fata wokamisha mu manager kuba yarashizemo ingufu nyinshi kurujya cyane nta ngufu twe twashizemo murazi hari jara kurya mwana w'umukobwa ari je namuzanye mu muziki none jewe nta ngufu nashizemo namukuye kuti gira uburyo byagenze ubwe histoire gato namukoreye ibishoboka byose kugira aronke stability nta kina radi wabonyemo impano yiye kuko ndibuka Moni ataraba Moni aza muri Isaac korerayo atubonye kwa Dorisa
bakorana bashaka kumenya uburyo Monia waje guhura nawe Monia yari umufana wiwanje twakunda rero kuganira kuri Facebook kaguma kambira tubona kuko kari konze karakana tubona cyane nyene byabasanye ngo ati akademu mbona kameze fresh acha tonani mugabo ntitwabonani yandi hantu umuntu neza turabonana hagaragara tu nyene nari kumwe na timu yanje bajya bayireri ba Bitri turabonana ngo karandirira kutenyerera umuziki mugabo gereye gutagura umuziki mfasha Bitri bakada bati dore akakara nta freshere karonze agatoto ke kazopasura wabo je ndakabona mw'Imana kubera kari gafise umwete nakabwiye ati umwete wawe ni uzotumushika kure nico kintu mbona cyatumye numva no kwicara nawe basi nkakumviriza kuko yaranyandikira kenshi mugo uwo mwete wowe kumusaga kaba kumusaga nanje narimba kumutakura arabwo tuwe mwete wowe washizemo kugumunyandikira byara my motivation reka ndagutware muri studio ya mbere nje nayo mutwayemo ari kwa Peniere cyane kwa Peniere ndafata timu yanje ndayikonvenka ndabasaba ati aka kana tugafashe aka kana kagakobwa ejo bundi gashobora kuvamo ikintu gikomeye muri studio turamutwara kwi radio ndibuka ko namusaba ikiganiro muri RFM ubwa mbere ico gihe ndibuka twarahuriye na ntuze na Bface arambaza wakagasani kaziko kugakuye he wa Mungu ndabatera akereye kwipambanira ngira arabizi Bface arakora ikiganiro ndamwandaza arasura muri studio iki niki nkamufasha kwandika ibiganiro kugezaho nawe agira avuga ati ndamaze kuronka connection reka ze turagabanya ibikorwa je nkaguma nza ndamwandikira team iraba team bancuti baraza jewe candabura umwanya nshuti aratwara umukobwa none nawe baramumutwaye kuko umukobwa yaragize success murabibona rero sinzi ariko tukiraho mu ntango ziwe hari ukuntu yaguma bura imbuga z'inzawe harabaye ingorane nyinshi ntoguma nza ndagira bakanyagiza ko namwivye imbuga jewe mwana nivyariye no mwira imbuga gute mbwa harabaye ingorane nyinshi kuja gusinya ubukontra bukaneranya unyene byinshi rero harabaye ubukontra tuvugana na Peniere ari mu bantu bajya umuhari Monia Fred ureje ama Peniere kamikazi yamana imihari man jorazi ko jewe ntakunda imihari je Monia naramufashije mbwa nta musi numwe ndiga ndamwidogera yego arinjiza uduhera si yuko amaza yamagira amasho arinjiza amahera mbwa nta musi numwe je nshobora kumubrema ngo bibuka ahantu nagukuye oya ndavyibuka navyo wibuka Peniere sasa nancuti reba tuwa mihari emera umwana yabacitse ari kwa mwarabu marabona kura muzigo na franga tulia marabona kura byo muzigo na franga kayagazwera kabayo neza mukobwa cinoti agaca guha umva agohereza umubiri ndio hari urukundo mukobwa ngavuga ati ngo sehanzana rero nshuti umengo yarasaze mwarabu yamaze gutwara umutima yashoboye yagize mariage shitapati ngwabeshweho na Monia yari umugabo yitegize intizo ku mugore ambise bonye n'umugabo birabujije ko ategemeye undi mugabo hama umugabo aca ategemeye umukobwa nawe nyene nyaho ya twiba ari muri depression je namuravye kuri zo ndabona tu uje amasi yo muzima arafisa akantu mu mutwe tu yego vraiment mwarabu yarakoze akazi yego mzee tube twubaha kabisa sasa kile cyo mwarabu narandi promoter ni manager wa Monia Fred bajya mabayo birishutire gabari mu kwematima none nshuti narandiri gukora bo rumengo barabagenzi majama bamutwaye ubugari nshuti akreya amahera ahantu hose nshuti afite ubu unamuciye ko ahantu muri ville aranakwishuza gusa ko wamutsitaye ko nyewa kukirata ewa narondeza amahera hose ndiko nwenga mbabaye strategy ariko si abose ikamano strategy
uri strategy zaramufanye zaramupfanye Landry Promoters ntubona ko yamutwaye umusani yabaye umutazanye yemwe reka ndamukwiriza amahera arabe ko yo kwandaza muri iyo ratio n'umugore emwe sinzosubira n'ingorane nawe vrem gusa umara zosubira kumuzitara kujya kujaba ariko arondeza iroti hasi no hejuru Landry yamutwaye ubugari burera ariko arondeza inoti hasi no hejuru namwarabo ariko arondeza inoti hasi no hejuru no uvuga nshuti unamwivye n'amayinite mu telefone yo nakubeshera ati wana anu tereke rimikashara ya viduye Ndi mu ngorane ufise amadeni ndiko ndatoza to nibaze ko hari abantu bashobora gushigikira ko muri nukuri mumvaje ndimubona zireze mze mu mazi ego vrem mujanye ariko kandi je nshuti ya bose ndamwemera uramubaza ati none wewe mwapfuye iki namone afere abe oya birazwi wakuna problem baguma bahishahisha nawe uhishinze nta uhisha umwotsi inzira ikirasha mimi yamu atungo juni meoa ngo nimeamua mobeba musani musani wanapiga tour za Dubai rega buja bwaruga babuniganiye ko na Landry lakini sawa strategy ya Landry ni ya fresh kumutega mwarabu bijya byari sawa yakoresheje mwarabu pigwa barabanaisha nasikia nyumba wana mulipi mbona ivyo ndiko ndikwegereza izindi ngorane tubandanye mzee ese numva ni ibi nzozira tukiraho nyene ariko amwe makuru dufise aravuga ko musigara gukora ikiganiro na Chevara arambwira ati je biriya ndirimbo ngo yambwira ijya ndirimbo ngo ari yanje peci yari yayinyandikiye uvuga ngo peci Chevara ngo amahera ngo menshi ngo kuri madame mwarabu none ya frere wacara yidandaza yo je ngo ntarayisohora Chevara ni muziki wapi na wapi ure ni musani kandi baramubonye ari muri studio ariko aragiye ya ni bya bintu bibumva Chevara yansabye ati reka nikore aka video umfashe ndirimba ibintu aririmbye kugira mfata aka video yansanze muri studio ati wanafasha ndirimba utuntu mfata aka video tu nzo kwitungira impunzi ni telefone na Chevara n'umusani wapi na wapi no kwandika indirimbo nabe yubaha nabari kindo ziyanduru nazibonye muziki ngo wari wiwe ngo warawu tarakanyarigwa muziki ujyayo kwandika ujya afite umutwe wo kwandika imiziki reka nabonye izo nduru tunyene ndavyihoze ukwandika indirimbo zose ukandika indirimbo ugahereza n'indirimbo Moni Aferi yakoranye na Big Farious niwe washize mu kuboko mu kuyandika ariko nkaca nibaza ati kubera iki imiziki wandikira Moni Aferi iramenyekana cyane kurushi wanje iyo wewe washize ku rubuga jewe nta mwanya nahereza umuziki kandi nawe urabizi narashaka gukubita umwaka wose ntako ndakora mugabo ubu ukiyumvira ati kubera iki imiziki nandikiye Moni Aferi yose Monia on trend ikamenyekana ariko iyanje afite umwete jewe namufasha kwera umwete wiwe jewe sinzi nari mfise akantu ko kugotwa numva tu no kwandikira indirimbo umuntu numva tu nanje ko bimpagije mugabo abaririmbyi ntibashima no munsi ashaka kumara ukwezi ko satana telefone ashaka kugira gute ntarasho sinzi namakuru yiwe rero mugabo je nabikora tu kugira ndamufasha jewe ndyoherwa nandika indirimbo mugabo ubu biko biramfata ndiko ndazisohora ntangoye kuzisohora ncengwa no mu ngorane yatari ariko umwanya tuvugana amata sumira biravuga ko Moni Aferi kuvana namwe ndavuga timu yanyu ireri vitri ndetse nawe peki ndetse n'abandi mwavanye nabi atari neza ndetse mwabikora nko gufasha kugira mu mwandikire ziriya ndirimbo ariko ko mwavanye ngo nta na merci kandi je simba niteze merci bajya team canke banshuti barebana ba Peniere nibo babishitse n'inzira je Moni arige duhura twaramukanye basi tugasangira je namufashije tu nyene nkuri ko arafasha igihugu basi era abari biteze inyungu nibo yahindutse nyataje ako kantu kumenga bari bamwiteze ko ubugari nibo bariko barajyana
mugabo je ntabwo ari na niteze abapitri bayirere bavumenga boro yabana bumva bose boro abo ngira gafite inoti man je ndibaza gafite inoti ni jewe ntabibona umuntu aja Dubai gashaho yarisha indege akagaruka jiwase arero tu ya Dubai abafite inoti kumena aragoswe waragoswe sana no kurongorwa wararongora aya norongora mahera yundi mugore yohava negeka n'ingene nabira akakubwira tudakoze uko sinakurihirira niyataka ariko Peniel nawe rengera ko yagize mariage nyene yabona nyene moni yako ari nk'izungu kati yace yoboneka nyene bose arabacenze kayanza piko dawa dawa wakubise chenga kama Ronaldo kura muziko na franga ariko muri umwanya tuvugana na Peche ntacyo yishuza Monia na Mwena ntacyo yishuza oya ntagira kimwe jewe twishuzanye kugira dushire umuco hagaragara oya kura hari yumve ko ameze neza ameze fresh kuko ntagira kimwe jewe nujya twishuzanye je nta konto twe dufitanye namuzanye mu muziki ndamuhuza n'abantu tu ariko no musi muhuye oya peace ni ikibazo nta kibazo oya nta kibazo nisi na beef uranaganira nyine sometimes kabisa nuko dusubira inyuma gato neza na neza utari mu Burundi hari post za trendinze sinshobora gukora n'ikiganiro ugenda bikubaze hari umwigeme ari hano ganuka gutera inakora igihe dosiye zabigeme kandi yavuga ko wateye imbanyi kigihara nafungwa mu mpimba wo mwigeme ari mabezi abakobwa wamuteye imbanyi arakura mu mwana oya jewe muhira barahazi muhira barahazi jewe mama wanje n'umuntu akunda abantu jamaa mugufi yagusha irabura kama njoo nani kama ni big brand ngo njoo nani brand na kwa ngo ni big brand ngena sikai shaom wow kari abademu bigoye ko mukundana umudemu kirazira kumwereka amahera mukimenyana kirazira kumwereka ko umufata kweri note mukabare hari gihe mukabare hari gihe nabona umukobwa nyene uvuze nuyo nani kama njo big brand nabona umudemu yicaye ngari kumwe n'abandi bagabo arono jama nawe ari hari yicurikiye kugeza hari gihe amahera adazura gukora amahera agoyeraye nawe imitayi igoyeraye jega baraba guje jewe nta mahera nari namweretse bayidoye jya mukobwa jewe niwe yanduraze mugabo ujya muhungu nawe niwe yaja kudaga umukobwa amwereka amahera era gatatuaje kabinese none bagafu ewana ngo bararakirakiye hakoreshejwe ngo imitayi myinshi kugira agafutishwe ngira naho yahombe jewe bashize ko tatuaje atavyonze bagushiye ko tatuaje kora ko baga atavyonze atavyona mu cyumba umukobwa acavuga ati tegezwa kuyifuza ngo nakuntu je mwijoro no guma mbona izina kumugo agora wari watumiye indumba inganga kugira umuntu yes ndoga akwica pako oya ni ibintu bisanzwe n'umurimo mwituba yaritumye ni nkuko nk'umufana ushaka ko Starboy nakuri none muca mubipfa chawapesi ariko ko biri kose ribaza ko umuntu agihumeka kimeze neza ibintu bifuza kugera ko azobigera ko yashika iganiro ntigiyava kinshira mu yandi madeni n'ideni rya mbere ntararihetse reka turindire turayico bakora ndabasabye ntimunongereza amadeni vema ncuta arandemereye nta mafaranga afise nje ndakenye sinimbo babungu berekana amahera ndakenye niko ndondera amahera yo kuriha yacu kabisa ariko page ngerageje kuraba ukagwa vema ruri kwindirimbo zitari mwarakoranye na Arvin abandi benshi batandukanye abo nifuza kumenya bipfirayo kugira page mubona aho twifuza kumubona ndagira amapoze menshi sohoye indirimbo sanga n'indirimbo sinayikurikiranye uri kuraca amahera yo kwandika mba niko ndaca amahera yo kwandika aca ndayajya nabi nk'ubu ndabuze ngene ndiha uyajya nabi gute indirimbo rero ndanywa inzoga ndanywa inzoga vre yego rero nibaza ko nuko kugotwa mu buryo bwo kwandikira abandi baririmba Simoni gusa ni benshi
ariko uzogerageze nk'indirimbo ubona ikaze ukabona nyene umuntu agomba kwikugurira basi nawe uze witeho basi yiteho urabo umuntu agira yikugure basi mubwira ati ngo tuyikorane basi ni iciyumviro ciza kubera ko impano urayifise uzi kwandika uzi kuririmba haya ngo aho uri muri eglise nawe vya eglise muga je sinizera eglise ni y'abazungu uko namye meze namye nizera Imana mu butatu bwayo rero nta cyahindutse kuba ntaja muri eglise barakijijwe barashize ngo urugo ngo rashobora kuba rukijijwe mugabo nabura mu ikigaba oya ikigaba mukibonera itinjira muri zijya nyubako z'abazungu kica kiba ikigaba ni kurogota ku Mana kuvuga ko Imana utayemera Imana ndayemera Imana irabaho sinigeze mpinduka ndayisaba muri ubu bunyabyaha bwanje igumye imba hafi kumbura inkize rero ibya eglise je sinizera eglise ijya ni business yeguriye views z'abahindi acabona yuko arenze bose yaratakaje akaranga k'abarundi erega na mustasumba gwa gazore peti yerabura gose nka nshuti ya bose afisa Madrid nka Starboy gutondera igitoro samakosa gutonda muri banki samakosa gutonda muri bisi samakosa erega na brandi yivuga kwanza CRDB Star Eco Bank Star Banco Booster Zirano Star BCA Star Never Watch Star Uburundi Star Starboy Star yo yatuza wita cerebre utagira wita cerebre utagira wita umustar utagira cash wita umubosi utagira na kimwe mugandi mungorane by the way uti yari freestyle irize yaririnze nabwo yasubiye ni freestyle bamba barire sinzosura mungorane na nshuti ubivuga ko ushatse kubera ko no mu nshuti ya bose kumuvuga mu ndirimbo abaguciye inoti sinzobisubira ariko umureke kumuririmba usubira kudukorera kubera ko natwe inoti ngo turayishaka cyane gose uno musi niyahe support ukeneye cyane kuruta izindi zose kugira ndakene support ndi hayo mafaranga miliyoni 2 nabuze kandi biri huti weje kuri iyo noti ni support ukeneye ndakene support vraiment mumfashe nkora imiziki nahevye kwandikira abantu mumfashe nkora kuri Monia Frere kuri Monia Frere aisha kwa star mugana wenyene yonterera man idea fresh Mogeng mudutemo wagiye gutwara imbanyi hari hanze kugera mu Burundi ngo ntibamubone mbona ayo makuru nayo nzi kwiki ni nabisikia gatuni inkuru z'amayi yo bari bien aronsi kibona yo bari fresh aronsi kibona bari vyiza vyo ariko uraraba aguterere nawe ne kuko ikiganiro acumvise mu nterere vyo biri utigwa amafaranga ntegereza kuyamarira ejo nyene message kuri Monia Frere Mogeng mu nterere BCAB mu nterere Banco Boost mu nterere Eco Bank mu nterere CRDB mu nterere natanze message menga na mahera mu menga bank na not boguta oya nta umenya ijwi aho rishika tegereza message kuri abo mwakoranye bose abo twakoranye mwese mu nterere 2 miliyoni menshi je ananiye kuko negeza ko yari heje ngo manche kuri bata ndaye ko telefone yanje nayigurisha ndaye ko nogabanye yego basi sasa nifanya kwa amafaranga neza kuyamarira ejo ina brag irimo ejo nyene niwa mahera ntegeza kuyamarira ndashaka uduha kapera mu gusozera indirimbo muri kumwe na Arvin n'imbo yibuka ndirimbo ilolo najiona mimi nawe in the paradise you look so nice when you dress najiona mimi nawe in the paradise you look so nice when you dress hold me tight hold me big I just wanna be close to baby girl hold me tight hold me big I just wanna be close to you baby siwezi kuacha kamwe my lady no longer siwezi kuacha my lady iyi ni ndirimbo ari kumwe na Arvin Smith Lavash original make it traverse la mer samba to iyo ni Arvin Smith indirimbo bakoranye na Fake Nation so je no gushimira kwanza ku mwanya washoye gufata ariko kandi abantu badukurikiranye bakurikiranye kino kiganiro sinifuza kuri abagutse support
this guy umushyigikire uno mu brother ndetse unamushyigikire n'iyo noti nimufite n'igihumbi mutemwe cyangwa akanimero umusaza bakurondereje n'ibirirwe baramvuruka mushiriye ko nabe akanimero yuko imana yobikora yivuge tu iri mikashe yanje ni 61 334 684 iyo ni bashaka kurunda aho guto yose kweli yego kabisa ni page dimension haje ari kuru cyangwa ari wapi kara kazina kiwanje kweli nta kuru ni imwe kweli ari bination yes amahoro y'Imana akomeze kubana namwe mugiye mungu wanyu Starboy Leadership akomeze kubana na kino cyangwa runo rubuga cyangwa no Star TV mukomeze kuraba ibiganiro bica hano ndabwira ko ndabakunda cyane mwarankunze nanjye nta mpamvu bituma ntabakunda ndi wa wundi nyene banifuza yuko mushikira ibikorwa byanje ariko kandi atari gushikira izina gusa ibikorwa byanje imitandi ku kazi nitafasha rafashije Imana ibaheza giraho muri hose. Thank you so much.